Asante sana Mary Wangeshi. Atia no tigarete oraro boya. Ndeto cia mwethani. Very few. I'm one of them. Oh. Me, I am. Of course. I'll tell you the truth even if it is bitter. Make sure that I tell you. Oraro boya ndeto cia mwethani. Yes. And let me tell you. You don't have to be religious. You're only supposed to be righteous. Yes. 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 If you are righteous man, hatiri odongi. Asa. Toki jo tirio kugato mugatoleki. Asa. Kana mugurinu. Kademo busy. Asa. Kila bagi tipata ila kudetera. We mudu righteous. Yes. Even people. Yes, we'll say and we'll tell there stands a righteous man. Yes. Rather than there stands a very religious man. Mudu. Yeah, there stands a religious man. Matageithagia andu amwe. Matigeithagia wakwiraga athiganira. Wenda. Amwake giko. I'm telling you. Naigua rucio kuri ona kindu kiragitwo mirurungano na ndaigua ati anga ni agutetia ngahot agutetia ngaki cethire ciikurukire and kiregera kuga no njuge haha ndita Simon ndita kameme no ndie njuge ndita Simon no njuge mirurungano ihinda riri rirathie na mbere ikitwo ti mirurungano rwingiteithia bururi atola mirurungano ria yekirwo ya mbere iri iyo ndio mirurungano ria yateithirie ki bururi yateithirie bururi no ino ngiri ireko by the way no njugire tu ni kanya tu ka goons and hooligans uthie na mbere mathukitie ki indo na biashara cia andu. That's one I would say. Let me tell you kata ona gwaku ririo gikorwo tari na bia ri itwari horo wa magwaku ukorwo nduri bia itiguo kwi maundu maingi muno mangihingicana na ugakorwo nduri na giki no hindi ria mbeca ingituika ati ni cioneka ri pesa ciatuika ni cioneka hau niho wambagiriria gwikira kindu gitagwo priorities ukauga ati mbeca iria cioneka ona itingĩigana gitiguo koguo kauga ati no hena maundu maria twitaga urgent na maria mangikika ndagika iyo maria mahiu ukauga macio ni mongwe nimo kwamba gwika tondu na maundu mangi ona uragio gwaku nawe ri matire mahinga ni mangi ona umuthi uyu even as you are speaking gitiguo riu ri the Gen Zs the Gen Zs ni mokire na demands hari thirikari ndetiguo thini wa mirurungano yao ya mbere they came and in fact we really supported them tondu ni harakinyete handu thirikari ino ikona gatari o tu ikaraga guku wika ndetiguo karigano ni mwananchi wa kawaida kabe kana tari no mwananchi wa kawaida na igeka maundu onoko hihi aria mametongoragia marera ringi makeiraga no kwagiria maragiria ri makariganirwa atiriri mwananchi wa kawaida ni areka atia ni arona na kungi ni arahinyiririka maundu ta maria toiguaga kana ona ndegure president yakiaria na kioki nduraga ru ndikiririkanaga obnoxious opulence na kamwetio keho tumaundu tu turari ho by the way but ni ndakira ndarora ri ngauga atiriri ni hari maundu mendaga ri kuheo time tondu nwarikia kuneana grievances cia kure it is now time now to wait nigetha maundu urorekana maundu maria urenda ni megwika atia ni mekuhinga tondu wariri kwari horo wa makata ndungituika atia ati ni urenda mwana thitiguo no coke mutumia aku ni agia ni ohanda ucoke wetere the following day ati ukirite kumuragia ni turathi agakuragia ku kwa mwana miarike ndetare mithiru exactly there is time ya kwamba gwiciria atiriri ni twaheana grievances citu na imwe ti maundu mangikika orio ti maundu ma overnight na
riu akinyete handu hariri haria turauga tari gukonetana kuria Embu mirurungano ira ya Tuesday last week ri ni mirurungano ya thukangira indo cia andu gitiguo koguo ni tukauga ati the processes cia mirurungano they have been hijacked ore tugite haha indingi na andu aya ni mokite na kiundu kiari kiega muno na ma supportirwo ni everyone na njugi atiri ni mathikiriirio tondu kwaria horo wa mafiuri the government has responded and it has reacted to some of these grievances kwaria horo wa mafiu ungirona ri tari uko kindu kira kiari kia mbere kiari reject the finance bill iyo ni a drop na muthenya wa rucio by the way bunge rathie kuhura muhuri nyamu eteanirio ru kaimana na completely gitiguo that is it ndaigwa betangura ni wogu koguo iyo yari agitation ya mbere tukiuria atiriri undu ucio ni wahingire na he maundu maingi muno macokete gwikika thutha-ini by the way uririkane atiriri ni kwari na budget irateanirio budget itere tugaga ati ciari cia first lady ugi ni second lady na niguo wona waria wa Mudavadi budget icio ciothe by the way kiamba kweherio ni kwari budget ira cietagwo confidential aforuri ona guo nduri itheru confidential bati kirengo foruri nduri itheru wanyita budget icio ri ni cieheririo we are talking about maundu mekikite even as you are speaking tondu ni turari horo wa austerity measures tukari horo wa prudent management of resources gitiguo na mani mo by the way mabite guturia muno tondu andu aitu ni maraigu ni tugaga ati ni turengagwo magoti na tutirona kuria ki marathi mani mo maundu mamwe na tukona andu amwe by the way toguo raigwa ni kwina andu moruraga guku na mbia haya urora giteta kiria kiendaga kire gwikirwo gia CAS na cicio na ciramba kurugamio mundu wa mwico kurira giti kiu wega ni etagwo atia Zakari etagwo Zak Kinuthia we ndi arakirireire itumbi ari mucagure riu ndiramenya aruta wira uriku no gahetwo giti kiu Millicent Omanga ona Kimani Ngũnjiri aturaga riu haha negenaga tondu horo wa giti kiu ni keregire kumatiria raisi tiakinyanire kwirirwo ti kuneo na haria tutikinyete twita bururi ni turera na we cannot even afford andu acio na president yau akiuga atiriri nginya hau tukinyete ndutikahenio ni mundu ati no twote gukorwo na CSs we cannot even be able to pay letiguo man some of I'm just highlighting some of the things that happened kuma hide agitation by the way and utwikaga atiriri renovations cia thirikari urikane by the way tarubuke kirira ari ho taru kwa mundu wa kuria kwanyu wa Munyoro Inc kuria kwa DP residence nyumba ni rahetwo mbeca icokerwo milioni anga 500 icokerwo wanyita that was cut by half mekire mirango tu na thinye horo cio thire tondu na bururi ukoragwo wi fani no iguo mundu ahetwo kandarathi ya gwikira mirango cenje mirango na thinye hinges ucoka igwe milioni cio 250 ni athie nacio no, that we know happens a lot. No. You see, these are some of the things that have happened. Ukagwikiria kwi makari kuratwikire mundu ministry cikare na ngari icio ciena cio gutiri horo wa kwamba kugura ngari kwa president gutiragurwo ngari kwa DP kwari na budget ya ngari ni eheririo no anyita no gwituka for the next one year gutikugurwo ngari tiga ocia security these are some of the things that maundu mekikite by the way tutareciria ati atono no mekike tarora president kuma hindi ondare ima guku nasa tari agutu inangania nathi to ndare uma ndathiaga kuma kwambiriria muthenya ucio gutiri ndare akura gubururi atiriri ona akiugite akona travels na essential ni kunyiha inyihe you see ni wega guikaraga miena urorete miena yeri to guikaraga ukiroraga mwena uri uri wa rugiri rora nginya mwena uri ungi what has happened tondu wariri ni ndiraigwa njiganire riu na continuity ya mirurungano kata ndiraigwa ni ndita Simon ndaiga ni Simon aria ndita Simon ni ndiganire riu na mirurungano because some of these things by the way ni maundu marekeka gwitu thuri tukoretwo tukiria mishara kamuru kathuri kau kaingerire thirikari ni kena miaka 22 anyita akihura miaka 60
E70 na ario wira ario thirikari-ini ario thirikari-ini yes president ni araigire mundu wothe ukinyetie miaka 60 mundu wothe athie retire yes amunyoro atigetie igana iye na igana F57 ile tigetie tatu no icio ite kagate na ira yake horo makitai no cia ya pension ijua ya pension ja former prime minister aya okari kaundu kage kaundu kage in fact ona ithu karatu affect ni turai na harabi turavagita kanitha-ini na ndikuruga kwanyu ni muratete president reke tuge tuhendu no turambia gwetha ageni ri agiukira he aria tuorotete ni tuorotete nginya Kipchumba Murkomen twamenyete mundu uri ngimwariria ona Kipchumba okite ni muiganu yes to nginya mwite president no mwite tariu mugita Kipchumba mwite Sudi ri ni uguo mwisawa ona Sudi wiki Sudi okaga na 20 milioni na igwe turabatara 19 kale ya mugrate manire au kamwe erogora mundu ucio motu president nake aroka arigane kuona mundu kanitha-ini agikarambi yes full support yes I also support that igana kwa igana todo it has been used yes ta bait especially hari hende ya kuhoya kura na bikigena gikio gakoraga no kigena gitu mundu arathie ni kiathia aruma oka nakio riu nguri atiriri kata twari uhoro wa mabiu nguri maya mothe marikitie gwikwo ri itwari uhoro wa ma biu ri maya mothe mundu arikitie gwika ri ni ati ungi ni amba kuonia atiriri I'm willing yes I am willing niguo I'm willing so give me time yes I'm willing I've done some few changes here and there yes I'm willing riu ri tugucoka tumire bara na undu let me tell you ngwicia ni onire guku Nairobi andu mena miuthi mambiririe ati ni kwigitira magitire biashara ciao let me tell you whatever is going now to happen ni atiriri umenye muthenya ucio mundu ucio ena muthi ucio ndendagia tondu arenda kugitira biashara yake ndigathie kubunjwo ndikabunjwo koguo ndendagia wanyita koguo ri ni hegukinya handu mundu uyu akire igwe atiriri andu aya turaiga ni egari na ni maniegari nio macangagira to an extent hari kwaga kwendia and ni maraiga megwika uguo every week na mundu ni mundu wina turuni twake mundu ni mundu wina obligations here and there ni arabatara kuhura biashara nitiguo hakwa ona nie ndingihota ona nie riu ni ngukumena ni ngukunyarara tondu waki tondu wariri we ni uratuma ngahinga biashara nitiguo and the other avenues ni tondu ndirahinga tondu waki ndirahinga tondu ni nguyuo ndahingura nona ni nguyuo ndekate ndahingura riu ri the question is if I'm willing the most unfortunate thing na group wino ni atiri jiguaga ni leaderless it looks like an amorphous group tondire na mundu mungeta ku negotiate riu nake muikare thi mwarie nake etiguo no kone hari andu mungikara ugo mucenjanie meciria ri tondu ni mundu uroka na ni gukora aragukora ona akariria na kunu amwira atiriri ni ndaigua nimesikia ono kodro amona nuwo ono kodro amona ndiwe uyu ni ndekatia ndaigwa mugambo ucio ni ndawigua ni ndanyita na ni ndiraigua na ndigwikona nona na riu ni njikite thiguo then kuri ona maundu marabatara gucenjia thiini wa bururi wa Kenya yes no riu ona magicenjagia ri tutingithukia beyond ati ndunginyita kindu kata let me give you an example wina sturu yunekete kuguru kumwe etiguo wina sturu yunekete kuguru kumwe unyite mangi mothe wike atia une ati nigetha ugathondeka me mothe hamwe you don't do that you repair the one guku kumwe it is easier ku repair guku kumwe riu ri katutangi githondeka kuma riu haha tuthondeke kuma haha handu ha gwetera nu ingi tubunja bururi uyu na gutire kundu bururi ungi twina go wa guthie no we don't twi guku kwanja taithie twina ciana nini
Riwe ongenjira tu renda guthama guku thie ngo ni uretha gas scholarship itagwo ndui Asiramu tondu thaa ici no wethira asiramu na ni political ati no wende uthie bururi ungiri it becomes very hard. It is. Yes it is. Na ugicokorore ati hare turuga ati ni tigite gutuika mirurunga tondu I remember the first day kogire na mirurungano weyori ginya ngari ona aria marurunganaga mari na ngari cia town. Yes, because it was so peaceful. Yes, na gutire mundu wagira gio guthie hare arenda guthie. Exactly. The other day turonire kwage mirurungano Thika Road ati urarehio mbeca nigetha uhituke ni tondu hooliganism ni cia take over goonism kuma hari mirurungano ira turaragia horo wayo. Yes, so ni horo wari wa looting. No, it has changed. Mimi kwangu imebadilika. Yes, imebadilika. Ndaiguire na guko ebu ha mitambo ini andu magikaya. Yes. You remember what happened kuria kwa Nyeri? Ona tuthie ciragia andu Nyeri mahana ugu. Yes, tuthie ciragia andu Nyeri mahana ugu makuire mithikiri yothe ya ciana. Nagia viriji ragita viriji waiguo kahehia ki okajuti kia thiti waiguo kahehia ki. Yes, no ni ari maundu mekwenda kurorwo. Me I'm not in support. Ni tondu ona ni he handu nyina wa mburu na ciana ciake matangiamba kunginyi. Ona angikone kina ki maretia. Yes, ni kumera riu ri ona kiria mwetitie kia mbere ri you see I'm in the process ya kumuhe. Exactly. Ona itambereirie itare ona ikinyukite makinya mbere ningire moka na demand zi mabe imweterere nyambe hingie maya acha ni ngumera mabe macoke kwao. Na njire ithi amane ariwe marabata tondu riu ri. Yes, it's you see twina maundu maingi muno mararugama na ndio na ndore njiguagira tha ni ahuria biacara. Ahuria biacara ni ndimasakayagira muno makiria kuria gwacinirwo na kuria Mfangano na kuria kungi. I feel for those guys tondu cokaga gucemania nao na guku you are meeting them. By the way, mundu akakwira let me tell you ndiracokire zero. Yes, I even don't know where to start. No mirurungano ya mbere gutiari no thukagia wa anything. Right now kira ucokete kuona gutire undu ungi tukoretwo tukiona kawa ngware Tuesday. Yes, no wonire supermarket ito Tumaini being looted. Igathie ukona andu riu acio ni aici meko utiate ni protesters. Riu ona andu ayo nao ni maguo riri ni mekwenda ona riu ri ona twambe tuthikaniririe. Na gutiri gutungata guthikaniria nao mari othe no marehire mundu wao riu. Makio ndungitwira ati wiri ndarecia kana windu na ciathire ciikurukire na indo citu nicio irathukanga. We need to communicate. Yes, we need to dialogue. We need to talk to one another. Yes, no ri tugukiaria atia tukwaria thana nduramenyeka mona ati mundu ria ungikira ugi atiriri tukithie metha-ini nigetha tukigwa atiriri kinana because onawe ndungitwika ona mutongoria wa bũrũri ari thomaga ndumiriri guku social media akaingira space agathikiriria uria murauga gutire andu leaders ni ona ndie na thina na mirurungano. Have no issue tondu it is enshrined in our constitution. Yes, kira ndina thina nakio ni riri kata ni agitation ni ino riu iria iroka no thukangia wa indo iria riu iroka na wanangi. Iria iroka na kabiashara ka mundu by the very hard working person wambiririe ningi from scratch ningi umucokie ningi scratch ringi ona ndarikitie maroni macio na mundu ucio tiwe thina ucio. He's not the problem. Inyuothe murafight against kindu kimwe. Yes, kana mwene umwe inyuothe no we ni wamba kumucokia thutha. Ningiri ni ono nyende riu mundu uka kuni convince ajiri atiriri ati thino wa maundu maria mothe toigire turenda ri nothing has been done. Yes, no nyende mundu ke ni convince ugu ajiri thino wa maundu maria mothe by the way twetagia na twetagia nothing has been done. Yes, not in support of the government but in support of reality. Yes, kurora maundu with open eyes. Iyo ti science. No, it's not. What is science? Urafatara ati kana urafatara guthie thukuru kwamba guthoma. No, sa ni maundu urona. Yes, riu ri nitugieterere na no tugugieterera na andu angi ningi megukianirirwo. Friday ni manireirwo. Yes, ara makianireirwo na riu tugieterere what's going to happen
probably turiu ni shortly ona hini maundu Friday no ege. Yes. I don't know. Even you don't know ona rucio no wigo hihi ni kwanirwo na rucio. Yes. But also ni gukubatara riu ona andu makorwo ona aria me mirurungano-ini iyo mambe metigithukanie nigetha macoke ringi drawing board nigetha mamenye these bad elements ciaingiriire mirurungano ya ari miega ya thayo gwathire atia. Yes. And you see one thing ni atiriri akomona waku ni arathie thukuru makawathiaga o muthenya urerwo mukamba mukerwo mwana thukuru ndikuti kirathi rucio. Yes. Kiu ni kindu kia mbere ugacoka mukerwo we nduramenya kuma hau guthi haria urutagira wira ukagera kuno gathie atia. True. Ndokererai andu akwa ona mwena mehia. KC